Talofa. Hello. Good morning, everyone. Talofa le mamalu le tanto e kale sia le nei tai au fo. O te fatalofa mo folofa tu le paia ma volungo le tanto wainga. Hosanna Logan City. Ia via le atua. Tato moli mawina le leo le atua le nei tai au. Amene. Oh, ele mafai ono tato tau mateina. Le loloto ma le lautele o le alofa o le atua. Awa lo na alofa mo i tato ele mafatua o ia. O le alofa lea o le atua. O le wat e su mayai matato wa mai. Se ia tina o le tato fa moe moe pe o na wala wina i tato i aso sa te tas. O le tātou mai se o tātou whaafetaia le atua. O na lo naanga le lei whaasoasoa. Ua mawhai ai o na e maua le soifua lau le lei. Ma o maua le mānawa o leo te mānawa ai. Ana le se anoa le atua. O te le vava iantu i o tau lau whafonga fia ma lo tau tau sa fia. Ai mai se o loutou la le lei o tau o le pale ali o ngā luenga le atua. Whawhetaila i le atua. E uia ina ese o tātou tangata, ese o tātou whasinomanga, a ia le langona le nei tāo e tasia i tātou luma o le silafanga le atua. Whawhetaila i le atua, a waola na ngā luenga lea, na tā pena ina ai oe maa ua le tangata e whaile ola, e whaile manawa. E se rau tau la le lei. La mo iau te le tau whase. A mā tātua ilu mo se o tōrua le la le lei tele. O sau le tātou ta mawhai whi au ma le tātou tina perfeta. E sili le la ua la le lei. Ai se a. Lenga o le alofa o le atua e whapena fo ia te o tau o ta matina mātutua. E o oa ia tātou whana witi. E la le lei e pei o le kiona e sina i teimi uma. E o le teimi tātou te maia i le tae au tātou te whaftai le atua. E sina o tau lau whafonga. Ona o le mata lasi o le atua i so se mea. Amen. Whawheilo i antuai. Welcome to our home, Logan City. Senior Pastor Famanuia and the prophetic Mama Ruta. Give a big hand for them. Maisatato Pati Mola Ua. Bieleli. Maisatato Pati Itato Faife Aulango Ua Yaile Neta. Malo Faftai Malo Lengalue. Otele Selwatu. Langa e sila fie le atua lau tau ta talo ma lau tau ngā luenga i le o le po le au. Ai whapitoa lau whaptai ate o tau ta matina mātutua o le tātou ngā luenga Samoa. Ma se tātou pati malanga atua le lei le atua. Tātou tūra i le nei tai au. A mataino le tātou tāpua inga le nei tai au. Pa mai le tana tā vita. Wa o fia la vai na wala to fai mai ma to te mai le fale o Jehova aisea le nga o le fale le ia le mamalu o le fale o le ia le faunga o le fale o le ia le nganga pa ia o le tua amene mele na ta to te ori e mata to fia ina wala to fai mai e ma to te o i le fale o Jehova. This is the house of the Lord. We come and worship him and glorify him, whatever you want. He is the answer of your prayer. Tātou te talo le atua, e sili lava oe. Mātou te leo tau mateina. Awa mātou te inu ma ai au whamanuianga i le ngāta i le tino. Ai sili ale ngangaro mātou atua. Mātou whaftai a wala sili na e tapena inai. Leo mayo i lātou e mamau meo ane nofo inisia ngā ruenga. Ai whawhetai lo wanga le lei le tua.
e te whalao lungo le ala la tau te mai ai lea wa mātou iai whatas bi ia oe ma whamanuina la ua fio whamanuia le amataino le mātou tāpua inga seia o lava ilo na whaiwina mātou whapea tu bi ia o Yesu amen e ma amen e hallelujah over to the worship team your name Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Osele mai ta watu le suafo Yesu. Amen. Ona le suafo Yesu na osa oloto ai. Wa esa oloto ne nei tai au. Faya oya se oi. Wa osa oloto ea. If you're not, you're in the right place. Amen. Praise the Lord. Tatu sumele ne bese. Osele ma eta watu le suafa o Yesu. Salud.
olo sua fai te te lua I mea sasana. Wana olo sua fa maso te wala awa suai. Le nei tai au. Maso sa oloto ai lo maso atua. We thank you, Jesus. Whawhetai molo wanganga pa ia. Whawhetai molo iai le me nei lo maso atua. Whawhetai molo file mu. Whawhetai, whawhetai, whawhetai. Whawhetai molo whaasa tauruina. Ona o mato tamai. Hallelujah, Lord. Ele mamaya te mato. Olo iai lunga le sa tauro. Ona o mato ang salo lo mato tamai. Father, reposition ourselves, our hearts this morning. Father, with a humble heart, Father God, we lay at your feet, Lord Jesus. We remember your goodness. We remember the day that you crucified yourself for our sins, Father God. We don't take it lightly, Father God. We will sing of your praises and your goodness every day of our lives, Lord Jesus. We thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. To you be the glory. Hallelujah. Emana tua, lefanoa, okete semane. Cast your cares upon him and he will care for you. Hallelujah. This is solo your essay. Hallelujah. Yes. Hallelujah.
usu. Mabese atuai. Ya lofa Yesu ya te oi marama. Hallelujah, Jesus. Whawhetai molo file mu. Whawhetai molo walofa. Molo oli oli. Whawhetai molo wha maoni. Yes, Lord. Ya lofa Yesu ya te oi. Ya lofa Yesu ya te oi. Ya lofa Yesu ya te oi. Ya souma. Le ala le na na
matautia, lo angalele, lo matautua. Hallelujah. Oh,
mafau atu o ile lofo Yesu Keriso. Mana ya upufa mamafo le nei tai au. Mana ya vi inga o le tua ngalangi inga ilanto ne. Fa mamafa ile lofo Yesu Keriso ya te oema. His love upon us. Yes. We love you, Lord. Yes. We magnify your name. Ishikarama se kotoroshi arama mama derese. Hallelujah. Awacha alwese male mamalu ole tua. Batu ale minute le tasi se ye mafo faulo loto ila lofo Yesu. Yes, 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 yes. Ave saupati mo Yesu. Ave saupati mo ia le tai aole. Fafta yatu ya te ia le nei tai. We give thanks to Him this morning. O no longa le lei malona lofa yatu. Ele mafata ba. Thank you, Jesus. Alala mailano. Fafta ile tato ti. A tato fata pena mo le fa manatunga le nei taia. Se upu fa mafa. Na mai ele nganga o le lia o ta pena le tatou fa mana tunga le nei taia. Le upu le o le lofa.
O le alofa e fia wha mamafaina le tae au le nei e ala le tino ma le toto ta au o le tātou o li o Yesu Keriso. Aina o wha longo o pepese ale tātou au te tae au le nei I le alofa mata lasi o Yesu. The confirmation of the Holy Spirit is here this morning. A whasauni le tātou au ngā lulu e tu whaina atu le tino ma le toto le tātou o li o Yesu. E tā ua ia I le tātou toe vava ai lo loto ma le tātou toe vava ai extend ia whalau tele lauva ai whaale nganga. O te manao na ia ta tala lauva ai pe ta tala lau sila sila whaale nganga. I le alofa o le atua na awala mai a Keriso Yesu. A tātou mai lea so sa ma lea so sa se o tātou moli mawina. Po le ale a toa ma le loloto ma le lautele o le alofa o Keriso Yesu ia te oe bau. Elei mai le tua oe o lan tangata na whai. Elei whatau waale sila sila le tua ia te oe. A le mele na laina fina ngalo le tua ia Yesu Keriso o ia o le atali e totasi. Ina ia awina mai e le tua lo na alo. Fai mai e ina ia le whano se tasi e whatua tua ia te ia. E mawai oe mau le ola e whaavavau. O le mea alofa fua I fua lea le tua mo tangata Kerisiano malaba. Le alofa lea o le tua. Tātou o whai ngā ruenga se sua tu e tuwhantu le tino ma le toto o le tātou. I le mua I one matau po e whaal whai upo iwa. O te fia wha mamatha I le whai upo lea. Pai mai o le mea lama le nei ua whaalia mai ai le alofa o le atua I a te I tātou. Ina ua awina mai e le atua lo na alo. E to atasi le lalorangi. Ina ia tātou wola I a te ia. Mele nā laiona filifili le atua whai mai. E whaalia ai le alofa o le atua I a te I tātou lo na winga. O lo tautala le fionga le atua I a te oe maa. E lau tere le sila sila le atua ia te oe maa o le tangata o talia Yesu e be mali I mawhaola. Wa ia whaatua tua I lona suafa. E mai wa avatua I le ola e whaababau. E mai lor whai upe se fulu. O le alofa lava le nei. E le ona ua tātou walo lofa I le atua. A ua alofa mai o ia te I tātou. Wana awina mai fo I lona alo. O le tongi ola mo a tātou o ngasala. Tasia Yesu Keriso. Ai le I manatu ma lo tātou o li o Yesu o I le atua. Ai na tapena ai le atua. Le taulanga leo le lenga. Pai mai o le taulanga. Na so whatasia ia inga. Taulanga na tapena Yesu Keriso e tu fatasia ai mafutanga ainga o matua mawhanau. He offered his sacrifice to be in one. Na tapena ye le atua lo nalo Yesu Keriso ina ia tasi tātou I luma o lana sila whanga. Pei ona o tā ua le taia, o tātua mai le taia, o tātua o le ainga e tasi luma o le atua. Amen. Mena te langona I le mawhanawhana o le alofa o le isi tangata I ante. Why? Because of Jesus. E le leia mea e whai e le atua.
Ma e sili e se fai me ta pena ele atua mo oe mau o lana tangata na fai. Se io vanto al sile mo tanto. O le ase te leo lo walofa. O e ta pena ina e tali atua ile alofa leo Yesu ya te oe. Ale a foi se te leo lo walofa. O te tawi atua ilo na angalele. I will offer myself. O te whaamaualalo ai i ante ia. Ma ia o whaia lona whina ngalo. E maile tala Yesu. I ona auso. O lau mea e ai. O lo whaia lea o le whina ngalo le na awina maia. What about yourself? What about you? Inga o le atu o le tae aore nei. Tātou ia ile amataino ngā luenga o le nei tausanga. Ta pena lo o langa. Prepare yourself. E te au auna ia te ia. O au foi. O maua mai le li le mea no tui ngā tui a te auto. Le lawa po na whalatai nai le li o Yesu. Mai e tango ai le areto. Ui e whaftai. Tofi ai le ma whai atu. Nā tango ia. Ina ai. O lo tino le nei ua tofi masui o auto. I auto whaia nei mea ma whamana tunga i anta. Tātou talia whatasi le areto le whatuso le tino Yesu nei tai au. Ia whape fo i le ipu ina wa omo na ai. Whape atu. O le ipu nei o le whenga inga whau nei lo toto. I o tau whaia nei mea ma whamana tunga i ante au ia so uma tau te whainu ai. Awa o so uma tau te ai nei a reto ma whainu le nei ipu. O te whailoa toi le maliwo le li i se ia whio mai o ia. Tātou talia whatasi. Yeah.
taitele Yesu Keriso. Whaftai le taulanga ne te pena mo I mātou. Mātou langona ina le mawhanawhana o le pai mai o laua fia. E ala I la mātou whaamanatuina le nei tae o lo maliu. Ma lo toe tua e le tuunga mau. Mātou whaaftai lau whaamalolonga I nei o mātou te matina mātutua. Se ia o lava I se ua o pito I titi o I lātou nei. Bi ia oelo mātou tua. Mātou manatua I nisi o maua I mai o le tino o lo whaata o tolia I a aionga se ngase. O a inga lo mātou tua mātou wala au I le toto ma le mana o lau whaamalolonga I lunga ia I lātou. Pa fo ia lau a fio le malosi le tino si li siri le nganga. Au a lo fina ngalo lo mātou tua. Whamanuia le tapo inga lo nuu le nei taia. Ona o Yesu. Amen. Amen. Ape sau pati mo le tātou au. Paftai Amy ma Trace mo le tātou. Tāpena ino vi ino le atua le nei taia o. Ia o le ala tātou. Ia whamole le a onga sa. Ia laua bala au mai le tātou pule o le tātou wa onga Samoa. Le fionga ia tau la papa. Mai solo. A pia, Samoa, ia mātunu e fia o le lalolan. Sua tu matalato o au, tātou whanau, whamole. O, la tātou foa I le nei taia. Manatu ele toi, iaise, Anana toe whaamalosi lava le tātou a inga ni nei tae au e ala I lau foa. E ala I le tātou foa. Whaila mātou mawhitanga le tae au le nei. Whamonia ina ala uloto I lau whaalongo I sharing al vaenga le an whai. Share vaenga le ana nafi le tātou fono. Whaftai senior pastor whamanuia ma maruta mo le aso na nafi. Vi ia Yesu e le whaingo fia lau luonga aluenga. I le whaasa mo ina o mata upolo au inai tātou. O le constitutional tātou e ka le sia o le whaavai. Whaila le sharinga whaletua ia peau e tangi ia peau ma whaila na tala. Te le lopa wa tangi ona wale ai se ala. Pe tangi ona o le nganga o le atua. Ai wau whaftai. E manai ai o le mātou sharing. Sharing I le aso na nafi. Whaftai fo I le tamai a malingi. Mo le fesili e whaatupu manatu. Ai o se mea o le ua o wa ai ana leila. E whetau le leia ma le vaenga le o le tātou tāpo inga o le foai. E sa o le leia malingi. To amala malama asta ma malingi ana nafi. I le constitution le kalesia le Hosanna Logan City. Pa pena fo ia mātou. Ana le tatala ina le wha Samoa. E le tatala fo ilota mawhauwhau. E mawhauwhau ai I le nei whale. Mawhauwhau ai I lau foa I le tele o taimi. Au e te manatu o lusi lau foa. Te loe, e le o lusi lau foa. O le whale le nei. O le whaamauni o le tala le tai au nei. O le le tātou whima le tāpena I tātou le tātou ta māmara tina whale nganga. O le ao o ina o au ngā tupulanga. Educating generations. Pauali fiso ngā ngorauka. Okay ya. Mele le tau anga sau le whale o le atua. O le whetau ila le vaenga lea. Ma le tātou tilo le tātou whale nei, e se le mānei o le whale. Ai na tatala e le atua le sia. O le whale le nei. E le ngata mo tātou ia la whaifo. A o au ngā tūpulanga o le e whai mai. O alo ma whanau e o ai le whaabavau. O le ai e le whale lea. Vi ia la Yesu ele o ngaulau tupere la fo le sa.
O ke masalo ale ska ka le ko mu wa pe la fai so fo ni me le fo ia male makama le ai awe te to mu le nga o le to mu o le te fai le nga pa ia o le tua a saula le nga pa ia o le tua e fai lo ia te o le tangata o le tua lau me te tau no fai o le fo wa I mo le tua. Can you say amen? Ia su mai au tatou la le la mama fa ku la unga ke le la unga ele wa o se fai la unga le tatou taiao mai lo le fionga le tua le luoko ni to iwa fai upo valu e ma fai fo ia le tua ona fa fa la ia te o tou me alo fa uma o lo fa la vaina ia so uma o mea uma lava ina ia fa la ia te o tou o ngā luenga le lei uma lava. O le winga o le upu leo le whaula'i. E tatala e le atua whai to toa o le langi. A e sa saa mai sa saa mai whaatimu tō. O le saa o le a kero. Sa saa mai whaamanianga whaatimu tō. O le whaula'i e le atua. O le abundant. E sa wa mamaruta. No na winga ta pena le tua na fa manuianga ele nga ka nga manguia ai kupua manguia le lo langa awala te masalo salo to anga en lafo lau se fuluai ele o maya malta to fai fia belongs to this house yesu maya lau to mamalu se talo e fa pa ia le tanto taulanga le nei taia. Se ma se tatou pati mo le tatou o whainga lue. O nei ta maitia, e foto ai mai lea onga mai oi fiti. E au le ia la wali ia. Ia le la whai tatou te talo lea tua. E ese le lei o la ua fio. E le lei le wa mātou mo le mawina. E le o ngau la mātou foa I le tele o sa. O lo e fetalai o lo iai mea e whata pena e lo wanganga pa ia. Mo lau e kalesia o ena na lafo I aso sa uma o le nei tau sanga. Wha mole le atua wha manuia ia I lantou. Wha manuia ia o lantou wainga. Wha manuia ia lantou whanau. Wha manuia ia lantou ngā luenga. O le vi inga o la ua fio. E fo iantu iante oe. Ta taro wha pitoa mo le au whai ngā luenga le nei tae o le atua. Wha whetai e esel au le leo nei ta maiti. O fua I o loa lofa ia I lantou. Wha tupu taleina o lantou ori. Wha o ngā ina I lantou. I le ngā luenga laua fio. Ona o Yesu. Amen. Stanto pace vi ai lele. Le lantou peatu tatou folanga. Mole lava. Ese le leio le fai fe au leo peau. Peau a fele a mataita folanga. O le mental health certificate 4. O le ato e whaia lea o onga le nei. Please have so tae tepra. Ma mata le tato video. E se tato video a? Rona lua sia ki ana le Facebook. Ma isi au nanga o le Village Connect. Taimi masani o le au nanga le Village Connect. A mata le iwa le tae au. A tapuni I le wha I le fiafi. Monday to Friday. 5 days of the week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Amen. I make it a kai solo. Yeleli. Ta ua for folanga le nei. On pan sebe so le tasia kerviso. Ile aso sa de la sau nei. E amata ile 5 tolu se fulu PM. Ile tanto maota le nei. Lona winga. E tasi le tanto sauninga mo le sa asau. Tatou sauninga fatasi lea e amata I le iwa I le tae au. Ae tu ua I le iwa I le tae au. E saole. Iwa ae uma le sifulu ma le lua I le awauli. Awane MC alanga e tasi tatou sauninga.
o le afiafi la whai ai le tātou paenga leo le tasi a keriso I le tātou fale. Ia te wala au fwoi mane o whaaloalo, su mai tātou moli mawina, le sunga ia Pastor Bruce, Manusione, ia Masiona Whaletua ia Ines, o le a whaau walo ia ila ua, whai mataita I o le vili tasi a keriso, mo le nei tolu tausanga, ma se tātou pati mo tātou whai au, ia le li. Te roba uma. Ia la walo atu le au Samoa, ia saini le no walo, ia pe a abitstonu a maia, to saini fo il pepa to e mailo walo I fafo. O le tatou tu pulanga talavou, chosen young adult, a solua I le afo le ono le afiafi every fortnightly. Se fulu walu tausanga nga ilunga, o le young adult lo le tatou e kalesia. Ia ale aso lata ungo le upu. Young adult, young elders. Ia le ri o tupulanga le ilunga atu, ele o le youth. A matala le lantou I le afo le ono le afiafi, latou polokalame. O le ia le o man fai o le whawai o le tatou e kalesia constitution. Mo tangata lotu wa vea ma mempa, please, o le fitu le afiafi, fitu PM, I le aso Friday. O le a whai ai nei, wha malalamanga. A whai e tere I taulimaina, se kopi, ia wa ai le laulau, ia sulu, pe a mai ale lotu. Mo sau kopi o le tātou polokalame lea. Ia mbori atu le whaftai, ia te loa wo o le taimi o le upo a le tua, mai sa tātou pati, pa whailoa, ia I le tātou whailaunga le tai aro nei. Ia o te whawhailo ia tu si o uso leo Iosefa, whaftai le sumai le tātou sauninga, ia o le uso leo le tua ilo na lawa, polo na whale. Ia alau te kako whatsa, tau anga mai le tātou lotu. O Iosefa, o a o wafusia o le whaiwhiau, o te alatu e ai oe ia whamanuia le tua ia te oi. Me sau ata mo Yesu. Sau mana o e whātu uolo le o matatu wholofolanga. Don't get away from the Holy Spirit as He is moving right now in our hearts. Whatawhea atu lo nganga ma. E whai atu nganga pa ia. I need your word. Speak to me today. Inspire me with your word and teach me. Let's pray. Father, we thank you. We are here because you are the great God that we serve. We are here because you are all powerful. We are here because miracles are happening in your presence. We are here because we know that you are present everywhere. Inside this building, in our hearts, and wherever your children are, Lord God, you are present there. We ask for the continuation of your anointing in this place to teach us and help us, hallelujah, receive from you what you have in store for us. And we thank you and we give you all the praise and honor in Jesus' mighty name. And everybody say, Amen. Hallelujah. Ya e wha maluru atu e nisi na whautuaina o te wha Samoa o na saungi na Samoa. But we got to understand this. Amen. We need to reach out to everyone. There are people who don't understand our language, our Samoan language, and there are also people who want to know more about God in other languages. So, Kirana, ta'alofalava, malo lele, and hello, greeting to you all in the mighty name of Jesus Christ. O te whaftai atu, te mā whaiwhau, mal tina whaiwhau,
mo le awa noa mātango fie, ua tuina mai, e tūla e tua i tua le pule la. O lau amanatu ia, o lava amātou, e hewa lau whau mālu, ma security, mai tua i o, ma wawai tātou whale. Ia pita iane, o tō whinga ni sunga le whawhengainga. Ia male ale tuina fo i lalo, le a whao ngā ina male tatau. Ua atoa nei le lua vai aso o tatalo lawa wa tuina atu le tua, po le asa whe au mō tātou le nei aso. Amene. Ona ere whaingo fiel toi ngā mea whalele, o le sau wā, o le mea o piro mawawhau e sau roa avatu. And I must be honest with you. Right till this morning, I still haven't heard from God until I was standing there and the Lord said, this is the message that you have to speak. You are on my behalf and my children are coming to me. They want healing. They want to know the power that I have. They want to know who I am. They need to believe in me and make me their God. Amen. So I thank God that He speaks. Amen. He speaks to the other generations and He's still speaking to us. And He will also speak tomorrow to another generation. Amen. So whaftai atu lai le tua le nita eo o le awa noa mātang o fie. Ia ai au mai fo i le tua le mea ai e tatau ma le aso. Whatalo whatoi fo i tātou mālo asiasi le nei aso po le nita eo. Welcome you all in the name of Jesus. I greet you. You are so beautiful. As Pastor said this morning, you look beautiful, except him. He's not beautiful, but he looked wonderful. Amen. Yeah, I've started to party mo Yesu ni tayo. And for those who are watching us on our YouTube channel and our Facebook page, I greet you all in the name of Jesus. May this be a blessing to you. Amen. So are you ready for the word of God? Yes. Turn to someone and say, are you ready for the word of God? God said to me, I am the powerful God above all gods. Amen. I am the miracle working God that people are starting to forget. Amen. And I have so much to give, but my people have turned their back on me. Amen. O te tari tonu, o lau tātou o mai le whai ungona nei māsina, o ao ina lava I tātou ni mta upu ole, o ina o tupulanga. Whaitau foi lai mea lea, disciples of Jesus for generations. E lainga le lei an mea lea, ma le mea lea mai tātou te talatala noa ai. Surprise, surprise, I thought February had 29 days. Until Pastor said, Manuia lau launga la sa. I said, oh my gosh, I thought it's the next Sunday, 29th. But today is the last Sunday, it's the 22nd, and the 28th on Saturday. So it means, Jesus o lai alu tā lenga tuai. Amen. Lai wha perna ia, e dua suru iwa aso le māsina. It's a sad. Ia mafi nau ma kera whatu, se pei o tausanga, oso tausanga le. It's not a leap year. It's just that I didn't look at my calendar. But I thank God. I humbled myself and said, Lord, ya mele mo el pisi solo ai le vai ka nena po le fa solo ngai ai. So the continuation of our theme educating the generations. E mua lana whapesa utala. O te matuai o momoli lau whaftai ta matina, matutua. Mamas and papas in the house. Because you also have your sons and daughters in the house. As well as your sons and daughters too. Amen. Olo iai tātou te tonu te whalele nei. Olo I fui tātou whanau tonu te whalele nei. O whanau o tātou whanau. Rono winga, e line up le lei ala mele ao I tātou. Ma le mele tupu te tonu le lotu. O se mitanga na le nganga. Hallelujah. You were also a younger generation before you become old. Amen.
O mele fai mai tala tus paia. A o le tama. A o ititi o a matua a toia ina ele tea ese ai. E foi le sitala fai la unga na fa pe mai. Mana tua le na fai a oi le taimi o lou tau lea lea. O a o mai aso leanga. A le te aharata so we know about God. Au mafau mele e tangi lo loto pe au vai lo uso ya si o se. Tamaya lupe tau. E sao le leile tala lea. Ia e manatua le na whaia oe lo tau lea lea. Taimi o lo tau lea lea. Wa o mai aso leanga taimi te mai. Taimi o leanga la vai. Taimi o leanga la whalo. Taimi o wheto ai o vai oe alu toto. Amen. Taimi o amatana le ai mi o loa. All those things will happen, but you already have your maker in you. Amen. Ole wina la tala I tamale. Ole laso temi mo no fala inai. Ole ferosipi le na ave au o ferosipi ai. Le ala o vai asi se temi nei po lupetau. E esse malis lupetau no va ai temi la. He was so active. It was all for God. Everything, his possessions, his heart, his house, his cars. Tama Lorda, Lutifamtala, is not about him, it's about what God has done in his life. He was so courageous in the Lord. Te vai e vai moi, ma tu te fai ngoina. Ele ai se si apitinga si o se le lotu, ile mea ta ole au nanga. Amen. Ale o vai si o tama, si o uso foi. O alu do te fai mai lantala, mai mau bana to o mai asora. But you are okay. God is still with you. All we want is your prayers. Amen. O faftai foi la le tama matina matua. O le vai de sangi mai mo tatu o mai. Amen. Ana tatu amata uma mai lava se amatanga. Like titi. Se amatanga talavo. Last 2 weeks I was out there as a security. I walk around the building, inside the building, and I saw it's properly done. How we educate the children. And big children. Small children, and in here, big children. So I called it from babyhood, childhood, to manhood. It's all in the house of God. No fear la mo sa valio pe esse man esse man nei o pa linho mele tua. In some other churches in England, some countries, they have missing generations. They don't have youth at all. Why? Because they missed that, discipling the generation. Ya tatu tusira nita lao na ue masani ei fa mon mole se tua e lunga tatu salamo e fitu se fulu male valu ilon fa palangi na vi alela su e atu la fa Samoan o fetau tuela ia. Turn to someone and say, thank you, Lord. We au mai lo lai titi se yo mai lo matua. O lo tu maulo o lofa ia te a. Amen. O mo tatu. Salamo. Fitus fun malevalu. I'm sorry I don't have PowerPoints. Amen. Because of the tone of that tusita it's about listening. Amen. O le toe fa tonu mai o asafo ile nuo Israelu. Hallelujah. Because they have turned from God. Amen. My people
Hear my teaching. Everybody hear my teaching, say. Hear my people, hear my teaching. Listen to the words of my mouth. Onon fasa moa whapea. Lo unu ue, ia o tau whaalongolongo mai lau tūla whono. Ia wai mai o tau talinga I upu a lau ngutu. O te tau talatu lava I le whata oto. O te tau watu mea lilo talu ana mua. O mea na tātou whaalongolongo iai, ma tātou I loa, na tala ina mai fōi a te tātou, e o tātou tamā. Amen. Whaipoe whā, tātou te le nā tia ia mea ia la tau whānau. Ai tau tau watu I tupulanga a muli, o vi inga o Yehova, ma lona malosi, ma hona wāwenga nana whaia. O ia whātuina tūla whono ia Iakopo, o ia tuina fo I le polo inga ia Israelu, o mea na ia polo ai atu ai o tātou tamā, ina ia tātou whailoa ai o a tātou whanau, o ala tātou whanau. Ipu e ono, ina ia iloa ai e le tupulanga a muli, o whanau lava e whanau mai, e tu tupu mai la tau, ma tau atu ai a la tau whanau. Pitu, ina ia whaile atua mo la tau whatua tuanga, ma ia le ngalo ngaluenga a le atua, a ia la tau tausi ana polo inga, ma le whaiupu e walu, ina ia le peio la tau tamā I la tau, o le tupulanga vaonga tā ma le fōwale, o le tupulanga na le sauni o la tau loto, e le I whamaoni foi o la tau loto, I le atua. Ma nino le fionga pa ia le atua, e lua mta aupu te tele na iei nā. Amen. O le mta aupu o le ao ina o tupulanga, ma le mta aupu o le whailoa mai o le whasalanga, po le toa sao le atua, po le whamasinonga le atua, I le nuu o Israelu. Mai lau le whaipu e walu, e o le whaipu e fitfulma lua. It's a long psalm. Amen. O le umi o le salamo o le fitfulma le lua whaiupu. Ai tango ni whātoa toa le leina whaitau. E te mahala malama le leine mafua anga, na laiu na tusia le atua, ia awa o ina, toe awa o ina, tupulanga o Israelu, ia mana tua le tua. Amen. O le ale tele la se tala, I le pito I lalo, po le vaenga lona lua, a ona leu tatu lua, o whaasalanga, ma whaamasinonga, ma le whaatinonga le toa sā le tua, I le nuu o Israelu. Ai o le tatu o I whaiupu o whitwhilia mo tatu a onga, ina ia, amen. Lapata ina ai tupulanga. It's a warning for all generations, amen, so that they don't fall in the same trap that their forefathers had fallen to. Amen. Se tā ua I ro tango mtawhai tau le leiri tusi, e malama le leiri, leti wawhai mai le atua, ea wao. Me la le whai mai a safo, lo nu oe, wha longo mai e la upu. Amen. Wha longo mai I lau tūla whono, I au wai mai o tau talinga, I upu ala ngutu. You can sense the tone there. He is retelling the Israelites. Listen, people. Something went wrong down the line, but you need to come back to the covenant with God, to the law of God, to the miracles of God. You got to remember what God has done, and you got to understand that He is all powerful. Am I too loud? Yeah. E longo fiat pala ai le tele. Sorry.
So, elani point te wha, te whitatal noe ni tae au. O lo whamanuia i le tua i le loto. E winga i le aoa o ina o tupulanga. Pea no whai atu le amatanga. E se re mana i o tatu ta mamati nā matua. Na amata mai fo i la tau i se tupulanga la iti. Le o tatu vai atu. O le me strong, le fia la tau i le tua. Le se wha vai. E tatu te vai te o le fo i follow mai a la tau whanau. Amen. Le ngata ina follow mai a la tau whanau. A le fo i follow mai whanau o la tau whanau. Amen. That's a good sign in the church. You can see your children are there. And this is the promise of God that we need to pray for right now for those who don't have babies. Put up your hand if you don't have a baby ever since you got married. Not the ones who's not married, don't put up your hand. Ole promise na ta tia yena. Amen. Oh, it's a prophecy from God. There will be born babies that are to come. Amen. Apart from the ones who's already there, who's already here. Ai whanau ole a whanau mai. A whaila o e se unga lio nete rumanau misapepe. Claim the promise of God. Put up your hand and say, God, I want that promise. I want to look after that baby when it comes. It should come from me. I want it for me so that I can cherish him and teach him your ways. Bring him up to walk your ways. Isn't that a good promise? Au te ma, au te fefe, au te popole, and don't worry about what the doctor says. You cannot build children. Te Lord tala luka. Or look out for my, amen. He's a doctor. Awai le fafine le unga ali le na fai mai le famatale e luka. Wato awa matutua. Oi se sina te roa. Ai? Wait a peta. Lela tang famatala tu mele. Even though that he's a doctor, but he said, but the power of God, hallelujah, brought the baby to her. Na whanau ai, yoka peta. Amen. Pe whai mailan fo mai I te le whanau, e ene mena tupu I te oe. E tari tonu le pawa, ma le upo le tua, ma le wawenga e whai le tua. It will happen. Oh, e te loto vai. You know, o le mea le tupu ia Israel. Wa ngalo uma lave le nua le tua. Va venga le tua. Wa ngalo uma lave le nua le tua. Le matau tia le tua. Le vai lua ina o le sami. Le vai lua ina o le vai. Amen. Le fato ulu mai le manai mai le langi. O manu e ai o le vai e puna mai le papa. Ngalo atoa. Aua mui, ma fai, ma tele la tala I le tua, pe ma fai e le tua, pe ma fai e le tua. Yes, he can. There is nothing that God cannot do. Pela no fai atu, au tu la lo, fai mai te musunga lo loto. Tell my people, I am the omnipotent God. E ele upu, e leni famtalai, o le dunamis. It means, it's dunamis. E fatu sa ina o le dynamite. Amen. A te ropa wheme oso mei whanga I a Samoa. Amen. Mole maina whanga le a le mwhaina tui le papa. Le vili le papa, ai mo mono I te tonu le maina lea, ona paha loa lea. E whaila tala maari e. Ale maari e o te ata. Pulea oe. Te se nu sa mo matu o mata whaorum ta whau. Atu le file mua to le pito le nua. Le heimanis. A watu le sami. Le ai. Tasi al papa le alo li te oli.
Ole. Le iumia na lo. Nga tua le sia linga li ai le va. Anga pa. O te fa tu e pa le vanga ia. Ai vai le sau o le solo le nu. Ma ako. Ma paelo. Ole maina ia fo. E tu iai papa. Ala uta pe ia. And that's how powerful a dynamite is. Amen. He can kill anything. Amen. Oia la iti, oia la motimotia. Oia la mopoa. E pepe uma e whanai ale. Ale whātusanga nao le tua le iai. A pā me mana o le tua. I se me mana o le tua. Ta lepe lalo. E matua ma lepe a. A iai le mana o le tua ia te oe te mana e whātoi lalo le fili. E matua toi lalo le fili. Hallelujah. Why? The power provided for us from God, hallelujah, is awesome. It's plentiful. So I tell you, lover. Then we come to the miracles and the praises of God. Whai mai, tāu atu iai, I lea tupulanga ma lea tupulanga, ia lātou mana tua vi inga o Yehova. And this is what we lack in the church, to be honest. We don't come and shout out, Lord, we praise your name. You're the great God we serve. What a mighty God, the great work you're doing in my life. It is because pisa o e alan tatu ala langa ua o lo losto le malio lo losto inga luenga na faia le tua amen wa mtua itali tonua anale ai le tua ele tupu mele. The praises of God should be your top priority wherever you go, at home, at church, or any organization. Stand up and say, we praise you, Lord. Hallelujah. E vi ia oe tangata uma. E ala langa me uma ia te oe. E pati no uma ia te oe. A pea tangata. E intatu me whapi ia. Le ai. Leitala no ai tu spaia. La sa pipesa Israelu. Sa va ai Israelu. Na moli mau Israelu. Fai matala la apostolo. Sa matu tango ia Yesu. Sa matu fa longo. Sa matu va ai. Sa matu moli mauina. Va venga uma. Amene. A fai matala Yesu ia toma. Amu ia e leva ai. Ai fa tua mai. So here we are. We haven't seen a thing at all. Hallelujah. From the Old Testament to the New Testament. But we can see it now through the Holy Spirit of God who is working in each and every one of us. Hallelujah. Miracles are happening. Turn to someone and say, miracles are happening. Ti ngalo fia miselo to lua aya tupu lor file mu manga lua melanga pa ia te oe. That's a miracle. Amen. Lo fia atu a fia mai foi. The peace of the Lord will control you. That's a miracle. Se famtala la miracle le ile swinga lo langa. Na suia ona wa ele iseta ma. Na suilo o langa. O lo atali o tolu tau sanga. Na mua whao la ina karo malana whanau. Au fieta mafa solo ma. Whai au ngaruanga le sa, insinia le sa, whai ta vale le sa. O lo ilisia sa. O te aso o umar whai te teki ala o na sa whai te teki. O loka te whale. A walu karo ile lotu. Ma avet ki o te whale. O whae tula lewa te ki lea. E te ilon me I man rasko. Wha mai o te iloa uman me masani no whea loa ina. A ta oa sue o te ilon me I wharsa.
O le ua loka au whawai. Maolo. So le ese le lehi o le tua. E le tamai hio le watu. E illa me alti o ata o tawa. Pi le wha mumu mai. I'm here. Au latunga. Ui o tawa le keo le tua. O le mea la len tupu si wha fonga mai au whamtala inatu. Malo awa malo whalola. O te aluatu ul whaitu toa. O watunga halai. Viva peni kero. Tangi a kero. Fe ei tangata i le lotu. A vai le to tolo a le ita ia te au whai atu sta malona na nofo whaitoa. Whai ako e whawhinge la le wha mon. Whai ako e whawhinge le sau whafo. Ia kero ia le tangi ana ia mawhia ma. Sau au mai. God loves you. Jesus loves you. Ako olo kei roa, pa ngā loku whawharwa lea whawhengi. Whawhengi kou kawa wale la ro, ma kou si kou lima kou whe ei whapenga. Whai mesta malo e, sai tamau, so aku yo, oro wika. That was a week before I got saved. Olo la sa lona lua. Mantuale no whai atu whai au ngā luenga ta wale. Ia sa. Fai moa vau, sa fai lau pisinisi, mo pāne mechanic. Uman fai no au le mo mod. O umalalan fai lau moa le sa. O fai tu lau atali I lefto a lua mala afatausa. Tau e mori lau. Lau ngaluenga le, tau mai no lai. Ma o loa. Fai pupul tala. Pei lava na fai atu. E se lea ngā mon meo lea o ino whana witi. I le au ngā sā. Nā alun mata wale, ai pese lo watali, I le pese lea, elelei tele le tua. Pese, te loi, wha fuase I a pei wha malu, mai se me te tono le vei. Au matua I malingi mauro I mata, te le lope wa whenau tahi. Au tilo te o tani, lahe pese a, elelei tele le tua. That was just enough to bring tears to my eyes and believe, yes, o le lotu lai o, ai karo malana whanau. O lei ei le tua, ale aso foi nan for make a rain matou. Special message le la unga le fiaf. If you want to come to ele uma me le ai te de fiaf ngalo. Ai no o fo I mai lo o uma le mele, o tupu le mele. O la tua fosi so to lua. That's ta old to special message na vai le fiaf. O fia lotu. Yo inala. Paka ele nga pa ia fa kai yo pe le vale lumo le tua. Fai mai tala tangat, ngā oia li ka kau e sau e soron wakupet. Langa e se langona mon meo tangata ua, pai eile nganga whai. Me le tia fia pese lau kengeo, tina le usoa. He touched me, oh, he touched me, and all the joy, the touch me. Keep singing, tina. Ngai e touch o ele tua tamiu. Ai le whatau wāna mena li liu ai lo mawhau whau. Sa whapea I sa tangata te lea ma se pe laue pe o wau fusi. Ale ai o tamai titi lai titi rawa. Tele I o metati whamtalaina. Mo meo wā venga o le tua. O te whaftai lai le tua. Na whapupula o mata I mea tau a real miracle. Do you want to hear more? If you want to hear more of the miracles, grow group, come to the grow group. You'll hear a lot of miracles. It's all about the miracles. It's all about the power of God. It's all about how He loves us. It's all about the love of God for us. Amen.
La e o me te mini. La e tau ala to. Ai whai mai le apostol. Ta talo mo Israel. Ia whaola ina le nu o le tua. So let's keep praying for them. Amen. Tahua ia le mea o tatou. Alo whazol manatu mua la launga nitaya. Amen. We are responsible to teach our children in the ways of the Lord. Amen. We need to pray to God, show us the way how to teach them. Amen. It's not everything is good. It's good. Amen. Pray so that God will give us the ideas, give us the ways. Amen. Show us how to do it. Lord, I don't know how to do it. I don't know how to do it. I don't know how to do it. Don't rely on your understanding. Amen. Don't ever think that is enough. No. Go before God with empty hands and say, Lord, I need you. I don't know how to do it. And then thirdly, there must be a concern in our hearts. There is no concern. Amen. It's that's why God says all scriptures, hallelujah, is God breathed. Amen. And it's useful for teaching, correcting, rebuking, and training in righteousness, so that the man and the woman of God is equipped fully or thoroughly equipped for every good word. Is a concern. Amen. So how do we do it? And may you not concern with that lot. The town now in a tattoo fat now. I don't give to Tusale, le onga le fire le tuaya Israel. To Tusale le Malimele Fatavali tato, il disciple victory. Amen. Ole, wow. Faton, etai mi faton tu afi taitam. Amen. Etai mi o te ngia tu ia falidi. You hurt my feelings. You hurt my feelings. Man tualo sau foi mai. Ai mau se o tali failan tuenga after vale driving test. And I was out on the valley. Do you know where the hazard lights are? No. Do you know where the signals are? No. Do you know how to turn the aircon on? No. You hurt my feelings. Rebuke at this very moment, we're going to do a short test. This is the hazard light. This is the air conditioner. This is the parking. Thank you, Dad. Thank you, Dad. From the Israelites to the time of Jesus Christ, miracles were happening. Amen. To tupu foi va venga le time o Yesu. Alamentu. Eleta di tonu watangat. Amen. Fai atangata ya Yesu. Feita atangata ya Yesu. Amen.
Ai o le mesili na tāua. E le I ngata I ngā le whaatau nu wino le alofa le tua. Le ntatu tartala noa I le whamuntunga. So all this from the beginning of this time to the end is about the Passover. Taimia na sopo loa I le tua. Hallelujah. Uru matua Israelu. Eva esa mai ai kupito. Se o mai taimio Yesu le toto Yesu Keriso. Hallelujah. Ua whaama ngalo ai tātou. Whaama mai nei tātou. Amen. That's what we don't need to miss. Amen. Ele tatau o na misi I se tupulanga o se tupulanga whai mai. Le tala le lei a Yesu Keriso. That's the main point. Amen. O le care na po le concern na le tua. So seisi la ve whanau mai le olanga nei. Ia I loa le tua. Ia I loa le matau tia le tua. Ia I loa le whaivavenga le. What is the greatest miracle? Being saved by the blood of Jesus. Amen. Ia. Ai le foi I foi mea o. E whaola ina foi ia. Ai se anu mea le whai. Amen. So I highly I've seen now. Se lapata inga mo tātou, o le lapata inga le mea lea. Tātou te leo I loa, po a wheto e whio mai ai Yesu, po wa lata lona toi a whio mai. Hallelujah. A lai tātou te leo saun. A lau tātou o ese I se tamai taimi pū lava. O le toi whamautu ina nā lau toi mai lea tupulanga, lau toi wa ai ai Yesu, whato ese whamau lalo. Hallelujah. Keep loving Jesus and concern for your children and your children's children and those who are to be born yet. Amen. Te ata mina a maitanga ni sio tōrua. O lau fia ia mili lona manawa. Wa atu whanau o le tua. Aisa, o le e mili a arta talo le mea le whai. Amen. Lord, a le I whanau mai. Hallelujah. Pui o ia. Whanga o ia te tonu o lona manawa, a ve ese ti ngā, o ele umia wau ka kiki mai whapea, o peo punga mai se mea whawotoni. O ika e lau tamare, lau tatano la whea. But you know, that's how we do it. Tātou o whaolaina, le toi asa taimi toi mai mau o taimi, toi maa whau I le lalolangi, and the way they bring up their children. O aso nei, te vai tu wa ave o mai I mea lalolangi. E wha ai whanau. Ale I unga o nā mea. Mato ale I loa esta me titini mea sao mani mea moni. Ea nāna whapena atu. Walanga e ei foi sao whanau. Olo ta talo ai foi. Manau nau I whapena. Ona sao nia le tua. Se aso e toi wha foi sia mai I la tō. Amen. So, o le pointa whao mai le launga le nei tai au. O te whaftai le mana o le tua. And the omniscient God, the all-knowing God, He knows each and every one of us, the struggle that we go through. Amen. Mea umalawa le whaasanga I o tātou loto I wāo ngā li. I vāma toa oi, I vāma matai, vāma tangata ese. E loa le tua, lo loto. Nena le whai mai, ia e sue mai lo loto. Hallelujah, ma lo ma fau. Ma e sila mai ia wanga malau, savali malau tu, pe iai se mea e a whaina ai, a u luma lau fio. He knows everything, tau te whiu ena nā. Tau te whiu ena nā. He is omniscient God. He is all-knowing. He knows every little situation of our life. Amen. And most of all, He is present here. Le foi la sauni e te lua o a malenganga paia. Te le o a tu I nganga paia o le tu. Amen. Tātou te o ma ave le nganga. Tātou te o le taita inga le nganga paia le tua. Tātou te le o e whai muni mai. Le ai. Ia man whaaftai I le nei tai au.
Now you can see me a lot much better. When I first entered this church, I was a Amen. Ese o la ngono tino e vai. But wa fa malo sia la vele tua ile mano le tua o lauta talu, ma lau concern, ma lau tu inatu le tua, ma to umat fa naua le tua. That brings the power of God to raise us up. Amen. To strengthen us and bring us healing that we deserve from God. Amen. We might say we don't deserve. No, God wants us to be healed. Amen. That's why I said, hallelujah, with my stripes you were healed. And you are healed. You will be healed. Thank you, Lord. Amen. Sometimes in moments like this, you can actually hear the small voice of the Holy Spirit whispering to you, saying, I love you. Our Father in heaven loves you. I'm here to give praises to the Father as well. For follow loto, mili lo loto. Hallelujah. Fa le leilo loto. Ta pena oe mo le ola he whavavau. Don't go without the Holy Spirit of God. If you think you are in that situation, you don't know that the Holy Spirit of God is in you, then today is the day to refresh your relationship with the Holy Spirit of God. Like I mentioned earlier, if you're the one who's longing for a baby, it is not my word. It is a word of God. He says, and babies that are to come. And we don't know where it's going to come from. Maybe it's you. Maybe it's you. Maybe it's you. Maybe it's you. Not you. You're not married yet. Hallelujah. Even the men. Something's wrong with you. Believe in the mighty work of God. The mighty power of God. Just claim it. That's faith. That's faith. Fa'alango le mete famo. Ola fa mo na i te oe. Fa'alango le upo le tua lo feta lai le tai aula nei. Ah, man, I relax on your word. Thank you, Lord. And thank God in advance. Keep thanking God. As you see more children coming in your family. E roll out tato, I roll in my nisi whanau fo. And it's the same thing. God doesn't want to miss anybody to have faith in Him. Manaunga na le tua. Ya pau mai al tangata la langi. Ya fa tua le tua. That's training. The new training generations is all about. As soon as you come into this world, you are ready. You are called. Whaungaina tātou e le tua. O vai malima. Hallelujah. O whafonga o le tua. O mea whainga luenga o le tua. Lord, make me an instrument of worship. Learn to worship God, even though you don't see it. But that's what faith is, seeing what you don't see yet. Thank you for the baby. Thank you. Thank you for my house. Thank you for my husband. Thank you for my wife in the Lord. Believing God, hallelujah, is going to do that for you. Whaitemanau mia se talo, nei, tūrai e lawale o in mene tūrai e.
O te vai I le tangata. But the Holy Spirit of God is moving. Fa mai e angi I le matangi I le mea e loto o iai. E le I loa fo I le tangata le mea angi mai ai. Maybe an overflow watu le nganga pa ia ia joy. I want to refresh you. I want to give you this. What's your need? What's your need? Your Father in heaven knows your need. Repent, be clean, humble yourself, and you'll receive the promises of God. Do you have a song ready for ministering? You know, just before we sing, the instruments will express our thoughts to the Lord. Even if just the music is coming on, you know, ita solo, let the harp be played in the house. Thank you, Lord. Instruments only. Haya tūlau te talo le tua. Le ale me waia, ina I lau loto le nei tai ao. Le ale me wa paia tua I le nganga o le tua ia te oe. Sia tō lima mai whatai le tua. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ta mātou te tatalo. Wai whātanga mātou te whālongolongo. A wheta lailo wanganga. Nei toi whamanatu ia te mātou. O oe lava o le atua matau tia. O oe lava o le atua e tutupu ai wā venga. O oe lava o le atua e te sila fia o mātou mananga o ma. O e lava lo e fio le mea nei. E whātau nu lo fina ngalo lo mātou tua. Ao nau atu lo whanau ia te oe. Si atu mātou lima le ata o le mātou talia. O lo whamanuia mai lo mātou tua. We receive it in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord. Rorapana. Let's sing, let's sing, let's sing. Hallelujah. Yeah.
tai tere tama te whangaina le whatau waa o le tangata. A le atua siri e se la voi. Ia whafo i atu le viinga o le whamanu ma le whanetanga. La matu o fia, matu o ma le manuia o matu lotu. Matu o matu tala atu. Matu te lena tia le meo matu whalongo i neia. Matu te whamatala ina i o matu ainga. O matu whanau. Ia vi ia elu suafa. We love you, Jesus, and everyone in the house shout, Amen. Thank you. Ia, vi ia le tua nei tai au. Tua me stato pati mo le tato whailaunga mo le nei tai au. Ia, haftai atu I lau sunga Lois, mo le whiau tau moli nei tai au. Ia le nganga o le biinga o le atua e le whaititia. O na ua mātou whalongo foi, ia mātou whalongo ma le tutoa. I le whiau o le nei tai au, e ala I le tātou whanau. Ia vieleli, o le nganga foi lea I o tātou tangata I o tātou tatalo. E le ngata I tātou whanau. Ia o tātou foi e o e mātutua. Me lea mamoli e tuari whaafitai lau sunga I le tātou pailaunga. Ia utu pupuina pe lau sunga I le mana o le nganga pa ia. E whaafitai atu ia I lantou whaion tātou whaitaulanga ni nei tai au I tamā lea ma. Na ionalo, ia mai se fo le uso pe ona ta o le nei tai ao, ia le whamarianga le tua ia te o tau. Tātou te talo fo I mo I lantou o tātou mafuta le nei tai ao, ina ia whapenao na urufia pe I lantou le nganga pa ia o le tua, e whaavano ai o lantou taimi tātou te mai tātou te tāpua I whatasi, ia vea le whaimasui, mamoli e toi le whaaftai, ma le whamalo le paia maulunga, o le tātou mawhitanga ni nei tai au. Whamaria le atua I whiau mga aluenga o le vaiaso. Tātou whailoa I le sa asau e tasi le tātou sauninga, e amata le iwa le tai au. Ia tātou mafuta whatasi, tātou whalongolongo foi. Ia pole a foi se swinga le nganga o le atua ia tātou loto mawhinangalo. A ia whamanuia tele le atua o le nei vaiaso. Whaafitai ono Yesu. Amen. Yeah, hello everyone. So my name is Alamalo Taseu, and this is my wife Paulele Taseu, and we